tu chung hian thu phun bung som la thumna hi ani khel kin hitivin pathian thun ipi siam ti chu ki chen ta ini phun da bud diwa hi pastor pau go le min thu phun bung som la thum ai nil na chu ini ngai su ke du ka ta sanin hi chi be sa ko na chu pathian thun ipi sei mom am ti in hil chen gud diwa hi aman ain sei ho zo si chu word to word a don but ting ka ti a hi di po in hi zong la ain sei ho angai zo si chu thu het su ke du ka ta sanin hi chi dung zu ya ko na ki hil na chu thu pun bung som la thum hi ipi ki sei na mo mong ham chu ding ta la e ho dinga tunin lu nga dinga apoi mo dan pa hi ita bang mo mo ham ti pa zo het chit ne ka hin bol go na hi ye chun comment la dunga thu phalo thu ngai lo kam phalo tho po hi ti win manner ki sin sa gu hi ti win hi choi thil angai na lo le ai lo be dan to ma gel go lo wa thil pha chom zo le pathin thu het thim na diwa kot din ta ki hon na zo hi ti gel puma lung neng ta pathin thu ni ngai dun pa kai min ka tim so ke win hi hi ta banga pathin to azalen ta ki ho theina kil tu theina pha ni tu khanga i nei pen hin masanga pa chan ki nei pan han lang hi le ilagaw hin ko le i christianity hi standard hi tu azong hi tu asang ma ding ni ta in hi ta bang ho hi anum lo je a hi tu changai hagaw le ta salama hi christian nun la khan la mai ta in koi man wa non christian thing phung sung phung ho ho sanga jong chon si zo le moral nei lo zo christian hin koi man na lai we ya chu pathian thu ki ti hi ai ri dol ta he ting ta le ta sa la ga wa phat chom na le chi na le khan to na ki nei in hi da bang chu to pa na om pan the ni dingai pathian thwa miu sin lung lit nai nei dingu kam che pol thu ngai lo sei chu ting ta la khat i ta pathian thu khil no ai lo be khana lunggel pul lo be a in koi man du pa kai mina ibon chawa ka tip na no ma hi win comment phalo thu ngai lo ngi seo mai la ki dilit chat de di so pa kai mina ka tiam nom na hi we ole phat sumong lo hen nit lu tai ti win thu pun bong som la thum na hi pi sei ham pastor pau go le thu pun bong som la thum hi ipi ki sei na ham ti thu pat na bol pe hen ngai hi ti win hi cha ko na cho ban nei chan ni chal ki hi ti we satan man cha ho hi koi hi wa chule ama ho don bu ding dan het na dinga asu hi i het diu khat chu satanin aman cha atil le ho hi koi hi wa ham chule ama ho chung chang thu i ti i don bu diu ham ti i het na dingo wa chu hi chi thu phun hi zonin bung som thum sunga hi hoi ta ji hi satan man cha ho don but na ding i het na diwa thu phun bung som la thum ati jing so pite ho thu phun bung som la thum na sahim ni ki sayin sahim ma sapa le sahim ani na pa ki ti in ama sapai tu ya ko na hong do in ani na pa hi leisi na ko na hong do tu nya hi tu ya ko na hong do pa i focus dingo sayong kan sei jing ta in tu nai thu diwai ni sei diwi thu phun bung som la thum na sahim ma sapa tu ya ko na hong do pa hi tu ni nu nga dinga role lin ta play ding kha choi in hi chi satan in na sata ta san sa te puimong na dinga to agun na system kha choi in hi chi het thim lo wa hi le koi macha hagawa hin na nei le su cha ding le satan na to agun he thei ding yum lo diwe hi chu ho zo si chu het thim na diu le satan na to agun le thugu zo si het thim the nya pa thinin thu phu ni ai na pi we ya chu thu phun ki ti hi ai hodinga galman cha ninu nung thu dol adi dia hep na kon le thuil he ma kona given thina diu na sata seten hobung ai tek dan ha kona ki gut tup na ding lampi ko muna le khaboi in ai hodinga chu poi mo ma jinga hi na he ya chu thu phun le khabu mo mong hi iwet tingai ipija an ki sun ham bung khat na kona het chen jing thia umai that sanan thu phun bung khat chang khat apa chang thum jani sim tingai le ki chen tan hitina ki sei jesu christa thu phun do pathina su te het sa dinga pi thelung su wa ding ho chu aman avan ti la sola asu zon a het sa hi ati thu phun le khabu ki ti hi koi thu ham jesu christan akam chang ta a phun do revelation hi hi chi ben chu avan til a hin thona asu zon hi nga ong het sa ama chun pat mostri kula om sunga chu hi chi le khat bu hi ani ji do hi lung hel ta le lung leng vai ta anum lai ta pathin vil na changa hi ta bang revelation he ni chang hi chuting tal ipi revelation chu jesu zon hinga chu ni ji do sa ham pathin tu dol le jesu christa het tu sa tu dol athil mu ho zo si le chan a het tu sa hi di chu symbolic elole apocalyptic literature manga signify di chu symbolic tam nga nai ani het sa het ni chu sa pau ji sima hele chule hichilagaw to say o sima
za a asunga ki sun thu cheng si ni a chu anun no ma hi phat anei zein ati ya chu thu phun le khabu ki ti hi last day events leisi ki chei kun jesu krista ahung kun masang chana ta san mi te dinga chil poi mo mo mong le khabu poi mo mo mong ai aya chi chi le khabu a hi satan le krista ki do na hi sien ta be chu ei mu sawe chu tieng ta le mi hem chon dan thopi izui diu ham pathin chon dan thopi izui diu ham hi chi te ni ki do na hi na sata het chit na apo he great controversy iti peno sila pha ki do na a picture hi ki chin ta ei mu sawe ya chu topon le khabu ki ti het lo nge nge wai le hobung hi hagau mi choi di ya chu jesu krista in phat anei ta zia hi chi tu gu hi ka sei pi ni ve zilovin lang hi chi lagau te sei do hi ngai win lang za win lang asunga thu ki sunwai nitovin atisu aye chu phat nai chai asunga ki sun thu ni ro si phat thei chang ning anun nom heding he ti tu na anun nom pa he nom ka so piti ho thu phon le khabu hi i het di he ATM chanala hungai ro si pachinin phat thei bu so ke di in diabol na to na le to gun zo si le nasata ima khuwa a role him play ding nan zo si pathin hi chi thugu lampiu si ai hil gun in ye chan tu ni hin ki gu hi ti pathin thu adi ta pa chu heading in pa kai min ka hin tim ve pastor pamilun thu pun bung som thum chang khat na ahil chin na pe ni khat ve ani sim do ai ti vin ki cha ko na chu thu pun bung som la thum hi bible pi se momam ti chu ke man hil chit na kan bol ding ye chan ani ngai su ke tin pathin thu ni pi se momam ti chu ini ngai gut dingo sun neu ve win lang pastor pamilun ve win lang reverend hi manje pastor hi manje elole mo mi i hi manje unjong mui si chom za chom koi ma bol po hi pathin tun pi sem ti pa chu jat si bol diwe aman hi chi hil chit na bolin tu pun bung som thum chang khat chut ya kai ma tui khang lin nel dil aka din chun tui khang li ra ko na sem khat ong bot do kamoi ama chu aki so ma hin alu sa gi hi aki wa chun lalu ko ome chule alu ho chun pathian tei tom na min ho dim se ne ti chu hi chlai man hil chit na chi piti sayam zon in amu chu tui khang li na ko nin sahim khat ong do inai masang lai asia minor te elole mi te hon ta sandana ani neu chu hi le tuya ko na hong do do si gamdang mi foreigner hi ve chule le si na ko na hong do hi agam mi native mi danin ani gel ve ati hi chi vet le tuil a ko na hong do hin he chun bible scholar hon rom leng wai po hi din ata sanui ai chu rom te hin ephesus gam hian gamdang hi jong le achi tiung le tui chung jinga lam hla jiu ai dragon hin a hi le sahim hi ama lungut cheng tong do dinga tui pil a ko na a ko do ai hi chi sahim lim le mel hi dragon to kilo na tam pi omin ki som hi lengam som vet sa na hi pakai do wa pong antichrist in lengam som chunga vai pu ding vet sa na hi pathin tai tom na min ho hi chi hin avet sa chui le satan in pathin do wa pong jinga hin le pathin tai tom jinga het na ati na dragon satan sahim antichrist scholar lon hi tina ta san ve ai lo le hi tin gin cha na nei ve tia thu phun le khabui kil ding ai po in thu phun ki ti apocalyptic literature symbolic prophecy hi in pathinin milim vet sa na thugu kidang dang ai hilwe ninu nga thil so dimo he chi ji achu ama hi a interpretation acha bi ngai hi chi acha bi ho chi he ting ta le bible hi chi sei na ti ki he chat chat ni chong le chu acha bi ho chu ngai dan ki lagui pan bible ma ko na ki moi he achu tuila akona hong do hi foreigner ai in leisi akona hong do hi native mi gam nei mi ga ki ti ngo iwat na hi le bible thul na ko na ki mulo be kha chu in chu ting ta le rom leng vai pu hi din scholar ata san mi ki ti hoyong chu iwat na hi le bible hi tin a sei chat chat ne tingam thelo a het chit lo ti nai chu a scholar ki shun pe no a het chit lo amang het chit lo hi ti hin aging chawi ti tabang na kil nai tan hi cho tabang chu bul dat lo nial di chunga in sa ki ho chu he ka so pi yo ya chu hi cho tabang hai ki bul phuwa le danger ta ai ya chu tu pon bong som la thum na ni pi siam ti ki chen ta ni wat bud dio hi e tui pi ki ti ting ta le mi pi sei na hi in hi chu civilization sei na hi leisit a ki ti ting ta le mi hem lo na non civilization sei na hi in chu ding ta le sahim ki ti ting ta le leng a hi lo le lengam hui a ki ti ting le gal pi sei na ai lo ai le ki a ki ti ya yong le leng sei na hi i cho ta bang hi acha bi e mon ing i dei dei wai sei thui po in tui pi ki ti mi pi sei na hi dan thu bun bung som la sigi chang som la ngan ki chen tan sein chuin ama chun kaza nang ma na mu tui tam ta no ti nu to na chu tui ho chu mi pi le
น้ำตินไว้ปีจุเลเป่าตินเป่าตังหัวหิวเว big civilization ใส่ในจ่อมีปีตุยปีกิติติงตาละไอ้เจ้าบังอาจจะเลยสิจงฮีมีหิมโลนะ non civilization ฮิดันกิใส่จ่อทุกปนบงสอมนี่จังสอมละลีจุนนเมนูจูอามามุนกำทิบละมาจุนกูลจุนอามูพาโลนะมุนะอเลียนบางทีนะดิ่งมูลาวปีลาวิงเนี่ยกิเปฮิโกมาจูพัดขัดพัดนี่จุเลพัดเกะเกียกิวะดิ่งเฮอตียาจูจินนเมนู the true church สิกำทิบกำมาอันนี้กิเสียเลยอตีมีหิมโลนั่นละอันนี้กิเสียเลยติจูยาจูเลยสิตีน่าอินจูมีหิมโลนะมุน non civilization เซน่าไอ้เจ้าบังอาจจะ prophecy quote ที่เต่าเตะเอโลเล็กกีจาบีกิติกีตั้มตาซิลดิวจ้าอีจอยเอาส่งนี่ขัดติงเลยซิลดิวทุกคนเลยเดนิลเฮดทีมนั่นเองอ่ะปอยหมอยอีจอยพาตะเกใจนี่ซิลดิวยังเลยตู้นี้เลชนาเองอ่ะปอยหมอยจังจอยอินอีจิกี้ไว้มังจ้าอินทุกคนมุ่งสมนั่นทุ่มในลุดฮิตีวินปะเทียนโทนี่ซิลดิวทุกคนมุ่งสมนั่นทุ่มจังนี่จุสิไม่เลยจุดยาเกยมาตุยขังลินเนี่ยดิลอากาดินซุนตุยขังลินอาโกนาเซมขัดอ่างเก็บปัดดอกขโมยอามาจูอากีสอมอาเห็นอาลูสกีอาฮีอากีหัวจุนลัลลุขุสอมเอาเมจุเลอาลูหัวจุนปะเทียนเตยตอมนามินอดิมเซตจุเลฮิจิสหิมจูอาฮิลจิกินินอิตาบังฮัมอลิมจูกัมมูฮิจิสหิมกัมมูจูลุดนูโตอากิลวินอาเกียงโตจูวัมปีเกียงอาหินจุเลอากัมจูเคปีบะอากายกัมอาหินจุเลดราก้อนจุนอัฐานเลอลัลโตนาจุเลอัทุเนนะจุนุจูอามาปิตายอตีฮิลายาโซนินทุพนบุงสมละทุมนาสหิมมาสาตุยาโกนาหงดออามูเป็นฮิจู civilization มีปีตั้มเชนละโกนาเลียงขัดหงดอตีไหนจูฮิจิสหิมอามูเป็นฮีอีเวนไนเลกีสวมันในอลูสกีในลลุขุหัวจังในปัจเจียนเตยตอมนะอาศัยไอ้ที่จะ character จูอาบันตาอลิมจูเคปีวัมปีลุดนูอาบันตากีสวมสหิมอามวยก็สอบไปที่หัวโซนินสไลมุนาอามูเป็นฮิสหิมท่าเบฮิปอินคุลังเปีย6 century BC ขังอ่ะเดนิลินสหิมจัดจมมาเคปีวัมปีลุดนูบันตาเลกีสวมสหิมอันมูหัวจูปุ่มขนาดหินมูหัวไม่บ่อยยาจูเดนิลินอันมูหัวจูอีปีเซนะฮัมดีจูอีเฮดไวเลโซนินฮิจิอาศัยเป็นจูมาอามาบันดิงอาศัยที่จูกิจินตากิมุดอเทยาจูเดนิลินอีปีนี่เซนะฮัมตีเป็นจูเวมาสายทีวินจุดยิ่งแต่ทุกคนบงสมละทุมเป็นไอหุ่งเลียนลุกกินเดียวเดนิลอันนี้มูมาสัตเป็นสหิมจูฮิตินซิมดอเทมินเดนิลบงสกิจังทุมาปัดนิสิมิเลวันจังทุมนะจนตุยปียากอนินสหิมเลียนตากจัดจมเลียหงดอเอติจูไอเลจิสหิมโอจูอีพิเซนะฮัมเดนิลบงสกิจังสมสกินะอากิฮิลจีนินฮิจิสหิมเลียนตากเลสินะกอนะหงดอหอจูเลียงลีหัวฮิเวอติเลียงลีหัวฮิเวติจูสหิมกิติจูเลียงกำวัดสานให้ติกิเชนตาจะไล่มุนาจะใส่ตาจูเดนนิลินสหิมจะจมลีเซนต์อันมูฮินฮิโจจูเลสิเลียงกำลีบานในจ้องกิโตลดิ่งใส่หนอจันหิวเฮฮิโจก็ใส่ไบเบิลอามาเลมากิฮิลจิตในอินกินจัดทุกอย่างใส่ไงลูฮิดิบาฮิโลดิบาตาไบเบิลฮิโลดิไบเบิลอามาจะมาฮิลจิตอินฮิโจจูพาติเกจะกิจิจะนากิฮิลไงเอเลสหิมมาสาจูอิตาบังฮัมอามูเป็นจูอามาสเปียนจนเคปีบะกายโตกิบังอินจุเลมูวันไลท์ฮับวิงอันไอซินอาลาวิงหัวจูบอดเอามินจุเลอามาจุเลสิลาโกนาดอกสางามามีหิมขัดบังอาเกียงอากิดินสามีหิมลุงจังอากิปีเกยจุนกันเวอติฮิโชเจ้าสิอาฮิลจิตนำสุเกหินอาฮิงละตัวในเดนิลบงสิกินเป็นอิลุดกุนไอปอยอาฮิงละโซนินสหิมอามูหัวเป็นจูเดนิลจงนมวยที่เป็นจูอิสิมดอกกุเจวาจูมุงกิเซอินขัดเวลเดนิลบุงสิกินมองอิลุติงตาจังเลวอีจอเจ้าสิa history a background จุดยิ่งแต่ละ prophecy interpretation a bon cha role play dan pa chu invest so ke diwa ama sapena sehim mu chu kp ba kai hlaving na ya he anin a denil an mu ki chu chule vevin sehim chom khat ani chan na chu vampi to abangin chule ama le ma alang khana ahung ki dam sangin chule akam sunga aka achun na aguthum aumin chule amho chu chuchi henga thowilang saphe tam ta ganen ati binai denilin kp ba kai mu jo chun vampi mu kit in hi chu vampi kama chun na aguthum min apang pe lang khan hi asang towe ati ya chu hi chi vampi hi lengam ni hi khana ki gom khom in aki khom naw che lengam khat pen chun vai a homa sang zo ti be sana in anagwa
sagu thum pen chun hi chi lengam hin lengam thum azo ding vet sa na ni ya chu ipi lengam ham ti ho chu in vet do diu chu e chu vampi chu asahim ni na pa chu hin athum na mu ke chu hele Daniel bong si chango hi chu chung ke man ka ven vevin atung tu na vat sa having li neya lut nu tabang achum khat ka mu kit hi chi sahim chu luchang li anejin chule thunei na chu ama ki pitai ati chu akhat na kp ba kaimun ani na vampi mun athum na lut nu alu li mu kinin alaving jong li mu ati chu to chu Danielin amu sahim amu si luchang ni za thingta hi chi lut nun li nei abana vampi khat kp khat go mai le gup hita chu na ai le sahim li na pa chu an mu ke phana chu aluchang chu sagiong hita chu hi chu chun zama ka thilmu chun vemin sahim alina tizat ki chat pa nasata khat kamun hi chi chu aha chu thi zinga ki sim hai in chule thilan nen ane zo si chu ahal halin achip bangin chule amo chu akeng tonong achilin hi chi sahim chu amasa sahim ho sang achum bele chule aki som jong anai ye ati chu kp ba kai lu chang khat vampi lu chang khat lut nu lu chang li abana hi chi to alu chang ingo khoma lu chang sagi ta chu na hi chi gam sa zo si chu ki gom khoma zon in thu phun bung som la thum na chu pum khana hin mu khom cho heya chu zon in hi chi pum khana sahim amu khom pen ku ipi se na ham ti chu i het thina diwa chu hi chilai Daniel bung sagi na hi chi sahim ho hi ipi lengam ham ti chu het masak ngai cho aju dal hi chi lengam ho chu i het ting ta leo zon in chilanga thu phun bung som la thum na sahim amu pen chu hi chi lengam ho zo si chu ki gom khoma power khana hum khom hi ti vet sa nai chu ya chu hi chi lengam li ho hi ipi vet sa na ham mas pening ga ve hi ti Daniel bung ni na pena chu het sa bang wa chu Nebuchadnezzar manga pathin milim lin ani vet sa hi chu war history leisit Babylon khanga pat na Jesus Christa hum chan geiding ki chen ta lengam banai chang ki tol ni vet sa hin akhat na pen chu sanatum sanaluchang hi chu Babylon lengam vet sa na hin athanei dan chu vet sa ki na dinga Daniel bung sigina chu kp ba kai having ne ya ahin te ka kini abana lengam ni na pen chu Medo Persia hi chu dangka ina hin vet sa kinin hi chu dangka chu hi chi Medo Persia thani ni le vai hom na pen chu vampi lima hin vet sa kini hi chi Medo Persia de chen Babylon azowin Egypt ani zowin chu tingtal gamdang khat jong ni zowin hi chu da banga chu lengam hoi ban nei cham ki tola abana Greece lengam athum na hong kitin hi chu sum eng lengam vet sa nan hi kitin hi chi Greece lengam atha dan pa chu lut nu lu chang li to vet sa nan hi kitin Alexander the Great chu Greece lengam lengma sapen pa chu ni in ama thi zo ja chu alengam chu anuya general mi li ho ni ki ho mai i choloi chang si chu alu chang li vet sa na chu ni abana lengam nu kha pen ti ding ham akeng si chu thi jinga in hi chi thi lengam vet sa na chu Rom lengam hung kitin ya chu fathers of historian Herodotus chun Rome hi iron monarchy ani ti thi lengam vai hop namun ani ti Rome lengam sungi hi chi Rome lengam vet sa na pen chu lengam masaw zo si sa zat chum le hi dan pa chu hi chi sahim chu zat chum hil jinge a ha zo siong thi jinga hi an ti so na chu tieng ta le hi chi sahim chun ki so ma ne ti cho hi chi banga chu milim keng phang chu keng jung so ma ki cho na ya chu iwet ti ngai le Rome lengam chu a keng ni anum banga chu western Rome le eastern Rome an ki hom khan in hi chu Rome lengam ong ki pat kum chu 168 BC ni hi in ai le hi chung chi pe ya 476 kuma eastern Rome le western Rome pen chu 10 kingdom a divide hong hi cho hi chu aki som chan an sa keng jung som chan hin sa hi chi 10 kingdom divide hong ho chu iphem ti ti ngai le mi cholo yong hi cho 8476 kuma chu Barbarian tribe ho sa sulam gam ke ko na hong kun su wa Rome ki vai hom na hi ahin su bu yu wa Rome lengam chu che chaw ta in hlawa pum khat anum pen elul pum ni ta banga num pen chu tal li ain hlawa lengam som hin su wa ichi lengam som ho chu tu lai pawa het dinga chu France Germany Portugal Spain Switzerland England Italy Heruli Wonder Ostrogoth Europe continent wi cho masangla ni ki ko naw chu Anglo-Saxon Franks Alemanni Lombard Ostrogoth Heruli Burgundian Visigoth Wonder Suevi ni ki ti cho na tua hi chi tu lai modana agam minu ai ta na hi chi gam somo hi hung thom khan ta chu ya chu ka so pi to hi chan chu het thim no ka ta sanin
ema Bible prophecy chu hi cha pon achi be na lain thil khat asai kin na hi hi chu phem ti tinga hi le Daniel bung sigi chang get na keman aki ho ati chu hi chi lengam som ho sei na chu hi chi lengam som ho chu kavet vet lai ta chun vevin lengam som la kon chun leng neu chakha hi ong ding do ati chu hi chu akin neu little horn iti chu leng neu chakha chu ong mom do in chu chi masanga chun hi chi akin neu pa masanga chun kithum hi apul hatai ati chu chule vevin hi chi kia chun mi hi mit tabang omin chule thu sei thina ding kam jong anei ati lengam som ki hom khan la akon chun leng neu chak ne ong ding do in neu chai wang chun ta tan ong khang do ati chu ama ong khan do pha chun lengam som la chun lengam thum ya ki chai ati so ni chi lengam thum hin ki chai sa chu koi ni ham Justinian leng pa in pop mang cha ki do na thing holy war ni bol chon hi in ya chu pop in ani su mang lengam chu herulai wonder ostrogoth AD 493 AD 534 AD 538 hi chu ni rom lengam soma kona leng neu chak thak taung ning do ding iti pen papacy roman catholic chu ni ai ya chu chi nil gul lo hi la bible asai cho hi in leng neu chak hung ding do ding aman asu mang ning ati pen chu historical chu ding ta le biblical prophecy dung zu ya 100% accurate ai in hi chi papacy ti lo thildang koi ma sa to me be them lo critic bol hoin za za sei na ve to ema bible in thuta sei pen chu chi e ya chu kinyeo little horn iti pen chu papacy yung hi ya chu Daniel bung sigi Daniel bung get aban thu phun bung som na thumin a hin doi pen chu hi chi little horn yung hi di ai le hi chi kinyeo pa chun na to be re di chu ita banga na hin to ding ham ama chun chung pen pathin tei top na thu lim ta ta sei do ding chung pen mi thing ho chu asu gan thia dal jam ding chule phat ho le dan ho ain khial ding chule mi thing ho chu ama khut a phat khat phat ni chule phat ke khat sunga kipido diwa hi ati chu azawa abul langa bible cha kain simna ichinu mai nu jagam thima phat khat phat ni phat ke khat ki sial le ti chala na ichi phat khat phat ni phat ke khat sungai little horn power anum hi cho ichi pa vai hom sunga chu true church tiu thupun bung som la ni na anu mai nu khu ani ki sial ti na hi cho su gen thanu mai ya cho ya chu ivet ni ngai le hichi little horn papacy roman catholic thane na nuya pop vai hom na pen chun na sata hita bangai na in to ding pathin tei tom na thu sei ding sunung pen pathin mi thing te dal jam ding chuding ta le pathin mi ti ho chu hi chinu khut na hi phat khat phat ni phat ke ki pilut de ti cho hita banga so na an to de ti nai cho chule Daniel bung get na jong ivet tinga le hichi little horn in na to ding a sei be na in Daniel bung get na little horn chu na satan akhang to it exceedingly great ati bung sagi na pe na jong akhang to etia abana bung get na pe na jong yung hal exceedingly great ati ki cho abana Daniel bung get chang som na kha chu sim ki tinga le little horn chu van si pe lam kai pa jong ade ati chu Jesus Christa chawe ti na chu abanin Daniel bung get chang som ni langa chu sim ki dal prince of peace Christa vai hop na le thani na jong a chawe ti na chu ding ta le mi thing te chu adal jam ki ati chu na ichi azo wai sei penu chu chu phat khat phat ke ki ti pen chu chule ni tam ta su mang ne ti chu sim sian lo su mang chu 50 million war ni tha chu ichi phat sungai tol that tam pe ni chu wall history adinga chu ding ta le and finally a chai ne pena akichip na gim nei pen chu case truth down to the ground ati chu thut ta hi tul to chut be ati chu ya chu dark ages itiu ichi phat khat phat ni phat ke khat sunga ichi little hon vine hop lai sungi dark ages kiti chu ni in ichi phat sungai milham hon bible jong ni choi thailo itia chu pop thu hil dung ju ya chu miu si ni chi a tradition dung ju ya chu min pathin newa bible thul kiti koi ma chan ni ha thailo e ichi chu ni case truth down to the ground ti pen chu ya chu ichung chang thu jong hi kitchen dharma san sanctuary chung chang ka seina am ta in part 4 na hitam ka sei pen khani ngai leu chun ki chen cha ni het be di wa ye chun angai thei the ngai ki dum ka tiam nom bin hi chan ya chu little hon in na to ding bible ki chen ta sei hi chu ya le ka so pi tyo amma hi midian zal ta gim nei mo mong ti nai ata bia friends leng pa Clovis vai hom thani lai ta chu pop hi bishop of Rome hi ama hin hobung zo si chung pena vai hom din la thunei pen ning a hin tuna pop kiti tai tal hi ama dinga nam dat na hin mola hi cha pa cha thanei na hong ki pana
hi tia bible in kin yaw pa na to ding thanei ta vai hop ding ki teo chu hi cha pa na chu hin pa na gim nei ta kum sang le zani le som gup sung sung ki chim ipizia hi ta banga chu pop thanei na hung ki pan ham tia hi le Emperor Justinian ki ti pa hi ivat na le Roma dinga vai hom masaloi le mithu pi pen khat ni in ama chun Constantinople khupi khat hi ain sim no tan hi chia chu ama hin vai no pha na chu Rome langa hi kisabui man talo hi chia chu Bishop of Rome hi Rome langa vai hom pang ta na tia hi chia chu thanei na ain pi do hi chia pa na chu church ki ti hi chi Roman Catholic Church in thanei na sta ain nei do hi chia chu AD 538 a ko na 1798 phat sung chu azwai se phat khat phat ni phat ke khat sumi ti peno hi che phat sungai man thanei na him patna hi tia chu hi che phat sungai vai no me chu ding ta le phat khat phat ni phat ke ta vai hom ning pen bible mun chom chuma ki sei su ke chu adi dia Daniel revelation nai met sana Daniel bung si chang som ni nga nong ki seyin Daniel bung som la ni chang si gi na ong ki seyin apetan ha chom chuma ki sei chu times dividing times ki din elol at times and half at times diong seyin 42 months din jong ki seyin 1260 days din jong ki seyin zat tum chuma ki sen ai wang chu abon chakia 530 to AD 1798 1260 years sung ngani ko nai pepe si vai hom ding phat sung chu hi chu phat sunga hi numai nuang chu ki sel hati chu ai chu aman na sata ni su gan thei je he hi tia chu Daniel ki ti pa hin hi chi sahim ho si chu KP ba kai lut nu vampi aban tale sahim ti za ta aki som a thi jeng ki ti pen ho chu achom ble le ani mu hi chi achom ble le ani mu ho chu thu phun bong som la thum na hi zone in pum khana hin mu chu pum khana hin mu KP vampi lut nu ki som sahim yo chu pum khana hin mu hi chun pi wat sam ti ti ngai le thu phun bong som la thum na pe na hi chi little horn power chu hung chi zo mai in ya chi little horn power chu ipiti hung ki sim do ham ipiti hung ki form do ham itia hele Babylon Medo Persia Greece Rome lengam ho culture le tradition le doctrine mythology ko na hung ki phut do he ti na hi chu he ti mo chana little horn iti pe no athani na pen chu hi chi lengam ho ta san le thuila ko na hung ki phon do hung ki phut do he ti vet sa na ninga zone hin pum khana ain mu khome ya chu thu phun bung som la thum a tui sahim iti penu tuya ko na hung do pen hi imadang sei nai po in Roman Catholic religious political power sei nai sa khwa jong thanei na nei politics sa jong thanei na nei ki chite ni hin tu leisit ni nu nga hi Jesus Christ hung ko nai Satan in antichrist power ati chu in nasata aman cha role len ta in play ding ai his ho chu yet team na diwa tu nai pathin thun thu ta ai hil gun ya chu ko so pite ho hi chi pathin tu ta hi yet thi mo poi mo ai hodi ta le hodi lo ki het khan na het thini na pathin chi thu oi ei hil no ma in thep laim lo na diwa cha pathin chi thu oi ei hil heti ki chen ta tu nya I phon do no mai ya chu hi chi power hi papacy Catholic religious power ei mo mo nge ti ki chen ta het na diwa a character ho hi study bol ni hi chi a character the first beast character chu ivat nai le tu ya ko na hung do ai in aban ta le dragon en ama chu thanei na pi hi ati in leisit pom pi chunga thunei hi ati in aban tal ama chun pathin tai tom na thu se ati in changa na thila ki sat hi in aban adam do ki tai ti in chang thom na holabi thanei na choijin chule mia ki ho sa ati chu verse 4 na le verse 8 na sein aban tal ama thanei na pha chung chu 42 months hi heti chu verse 5 na sein ban tal pathin mi te sugan the ati chu which is verse 7 na sein Judeng dal ama hin number kidang ta 666 ana ye ati verse 18 na judeng dal verse 18 mama chun mi tha ta khani avai hom ding ana ye ati hi che character ho si het chin ting ai le Bible chun ama nu sei na momong Catholic Church sei na momong hi ki chin ta ki the ya chu ko so piti ho system ki sei in twil gi lo tradition hong chi dan pa ki sei in Catholic mi hom mu sit na ki sei poi tiong in het ki dwa pa kai mina ka tip naw nei in ya ju chi character lo 100% adi mo mo ngeti phot chin dinga khat khana in that sil diwi ama sa penin tuya ko na hung do hedan hi ka velewan yet sabang ma chu Rome lengam 168 BC hong ki pana AD 476 ani ki chai in hi cha ko na chu divided nation Europe continent ko na hi lengam som hung kyom khana hi chila ko na chu Catholic Church hong ding do
he chu kitchen ta ki mu he chu tui mi pi tam la ko na hung ding do he ti chu kitchen ta ki mu chong le middle age phat la ya ding am mi hem tam na pen jong ni Europe hi chila ko na chu mi hem hung ping Catholic church hung ping do he ti chu kitchen ta point number 1 chun aphot chini anin a chu dragon chun atha na le alal to na chu le thunei na chung nung chu apitai ati chu ni chu verse 2 na na sei hin e honi sei thui poi bible in hi chi system hi chi Catholic hi athanei na hi dragon in thanei na pi he ti chu ya chu vanui le sina sana dang ka kanei in kauvin ati chu thubun bung som le ko simai le ya chu babylon noti min thang noti na kauvin kalung mongin kanei lo umpoi ti chu dang ka pun sandu ma ka ki zemin atiana i chu ta nga sei su ke ya chu hi chi thanei na choi nu hi dragon in thanei na pi he ti chu ya chu leisik khang hi asot lai chana Catholic yong ding jing ding ai hi chu het diu he ki sulu thei lo de ai chu muthim leng pa dragon to na mun ai in masanga pagan Rome vai hom pen chu thia hi chi alhagau pen chu Catholic ngai hi hinga hi the spirit of pagan Rome chu papacy chi chu het diu he athum na leisi pumpin anunga zuye ti chu verse 3 na le verse 7 na chu leisi pumpin anunga zuye ti chu hi ta ngai Bible chang kain le khanoi het beilam thei pen wa kain le khan chu ai chu Bible chang hon thu sei sa sa tam ta aver repeat ve ta ya chu a point ho a chum ma het khan thei neu chu kan la do hin ya chu pa te ge cha het leisi pumpin anunga zuye ti chu ya chu vanui leisi pumpi President Prime Minister Josi adida Pope Francis khanga kon le malang masang lai pe Pope maso Josi akona hi leisi American President Josi hi Pope angsunga dedication program mangan hung hi he America ni ki phu do a hi Catholic vai hom na Pope thanei na mun lo dinga constitution ni phu do he ai wa nga hung chi a Catholic sa ko to ki khot jop nan nei kit wa America jong White House sunga cabinet tam ta khu Jesuit ngani kit ta cho hi cho zo si chu thu phun bung som la thum sahim ani na pai sei ting ta li sei kit du cho in he thim so ke du cho ya chu leisi pum pin anung zue ti chu vanu leisi pum pya sa khu yo si ki ngai na buina climate change ting ong le pop a kona advice langana hi in chu ding ta le economic crisis ting ong le pop a kona advice langani hi chi chu he vanu pum pin anunga zue ti chu athum na alina a chun pathin tei tom na dim set phu se ti chu verse 5 na hi chi Daniel bong sigi chang som ni langa na little horn ki sei na jong cho in hi chu thu phun bung som la thum chang gup na nong ki chen ta repeat a bol ki ni hi chi leng pa ha chung nung hi chi leng pa in ha chung nung pathin do nan thu se in chu ta chun pathin tei tom na akam katan amin le a chen na chu le wana cheng ho do se tai tom tai ti Daniel a ki sei le thu phuna ki sei chu na pathin a tai tom me i chan ya hi chi papacy Catholic Church in pathin tei tom na to ham ka so pi tyo tei tom na ki ti ding ta le mihim khat hiya pathin ki hi sa ki ti tei tom na in anin a mihim khat hiya chon se ka ngai dam the ki ti hi pathin tei tom na hi ve sa na zon bung som chang som thum le thum isim ting ale judo na don bunin na phana to ya suanga ka seu hi poi pathin na tei tom je e bo we mihim hi na sa pathin na ki sa je ati we ya chu mihim khat in pathin ong ki sa ting ta le tai tom pathin tai tom hi ti ki he chat ni Jesu Christa testimonia kona chu judo hon ani sei he abana ani na chu mark mung ni chang sigi pathin tai tom khat hi pathin te lo ko hem chon si ngai dam thei ding ati chu miem khan chon si ngai dam thei ti ai le pathin tai tom hi chi character ten hi bo min ani nya nei Roman Catholic Church pop ki ti hi ivet ti ngai le alal to na mun le anato na mun hi pathin ki sa na chon si ngai dam na to na bol so ke chu ting tala pop kiti ipiham pati na in hi chong hi pathin tei tom nai Matthew bung som ni thum chang ko vanui le si chunga koi ma pa sa hi uni zenam tile vana na pau khat me ti chu mingi hi naw dola in mui pau chu he pati ding dola in ain la fake chung chang tu dola father kiti hi pathina dei lo in fake tu dola i pau khat se mani chu vana i pau he hi chu po me na kila hi in hi chu pathin tei tom na pathina ki sa na khat he abana pop la lu khu hi vet nai le chithuma ki hom khane dan thuma akhat na chu vantil ho chungge thane na nei ka hi ti na in ani na leis a mim ti ho chon sik ngai dam theivet sa na ka hi ti in athum na chu mi thi so chunga jong thunei na nei ka hi ati na chu
hi chu pathian tei tom na a hi lo adang pi ding ham ka so pite ho ya chu mi thi ho chung chan dia thanei na ni dan chu indulgence ki diwan gam ticket ni hon so on authority of council volume 2 page 206 a chu hi tai ni sei hobung lam kai lu bu a hi na zalin bible a jesu kimin pha na le athunei na yo sia po mina koi thei su ke he ti chu gim nei lo hamna bible a jesu ki ji na yo si ko pop min ji the he ti chu ni chi le khabwa abana quoted by Lucius Ferris Impronta Biblica Theca art papal chu part 14 and 15 na sei na chun pop chu vana jong le si na jong le nuya jong thunei pe na hin pop chu lo pi pen le thunei pe na hin ama hi mi mei me pon pathian to ki bang lenga hi bonds ke mo kam changan ki sim no little horn tia the nil le khabule thu phone a sei ki chen ta pe pa si mo di chu accurate he ka so pi te ho thuta henum jo sidinga chu right interpretation le bible ahil le akopen chi bo se hi he anga na chu thila aniki sat khai in hi chi ama cho akile do nadam pai ti chu thu phun bung som na thum chang thum na chu ke man kamu chu chi alu ho la kha chu thila ki sat a hi in a hin la thila ki sat na cha kile do kitan wanui pumping ki dangin azui ta ve ti chu iti ni ki sat lima iti dam do kin ham February 15 1790 koma chu Napoleon General Bartherin Pop Pius 6 hi animat hi ibiti naman ham 538 ako na hi Roman Catholic thanei na hong ki pana he dia chu pathian mi te ho ahin tha 50 million war ahin tha zowa kum sang le zani le som gup sung prophetic period hong ki chei chat 1790 a chu Napoleon in Pop Pius 6 ni mat na song kula an ne lowa ani thai hi cha chu Catholic thanei na hi ani thidia min jong ding do ta pon te ni ti chu Europe gam sungai ding ta loading Catholic chamang ningai tai ni ti oi hi jong le pi ni tiam Bible a ase banga chu a hin thila ki sat na chu kile do ket hetai wanui pumping kidang asan azui tawe ti banga chu ipi ni tiam ti ai le kum sang khat zako som ni le ko kuma chu thil ki dang ta ni lunga hi in February 11 kuma chu Cardinal Gasperi le Benito Mussolini Italy leng pa chun chamna ni sim han da chu chamna ni sim na treaty ni nei hona masanga Catholic thani na pen chu nungchan ki tai ni tiwa hi cha chu Catholic i thanei nan tha pi ki ni tu masanga pop in thu nei bang mong chu nei ki ta hen the Catholic Advocate Australia April 18 1929 kuma chun ki sune Italy sol kalin jong hi chu kum mama chu pop chu sit bat na ne ya ama chu nga Napoleon in ni pe ha tul thana ti ding ani nei pen chu ngai dam thum na ne ya Vatican khupi 108 acre hi in hi chu ama lenga ma dinga ani pi do ai tai ni chu lengam nyao pen hi sting ta le athanei pen jong hi sting ta le country powerful pen jong hi kine ya chu Bible nyao cha kha dang ding do ding thanei ta ai ding exceedingly great ati chu ivat mai le ki chen ta Vatican papacy pop thanei na hi ki chen ta phon do he ka so pite ho the first beast tuila akona hong do sahim pa hi Rome te Babylon te Greek te chon chan le ta sana ko na hong ki phut do hi chi sa hu hi a hi mong e ti ki chen ta phon do he chule pop 11 chun March 9 1929 kum chen tin na sei kin wanu ya mi hem zo si kamni te na hi ve a hin ti ki ta cho newspaper la chule May 31 1995 kuma chu pop in Church of England alam kai ho kheu pi kin in wanui pumpi sa hu lam kai hiding atuk dan ni se atia tuai ve tong wanui pumpia alam kai dan an thina maha akisu khana maha adam dan ki chin da ki mu do ket ta sana i zo lo si chu mit mu chang ta gui lung so ke in ya chu little honi tv papacy hi dan ki chen ta ki lang chat jin da tu pun bong so na thum na hin ki chen ta Roman Catholic religious power tu ni nunga role in ta him playing pa chu a hi ti chu ki chen ta ko mu he ban la gup na haulebi thanei na choin chule mi ke house e ti chu siamtila holding hindeya wangama chamna hin cho bui pa chu koi ha Lucifer hi cho na Satan hu cho ama system apa na hi Catholic system apa na Satan ni mi ke house ai cho Second Thessalonica bung ni chang li na chu simai le ama chun do pat ding pathin min po zo si ho zo si chunga ama ki choi sanga pathin win sanang ka pathin sa hong ki pathin sa dinga hi ti chu ki chen ta chol cha pol ni sei chu builung hi cho Vatican Saint Peter Church Square hi year 18110 vel in hi chia pop to nai holy seat ki ti van til ten a thieng tia
awa chui chu hingjing pathin lal to na chui in hi chu holy ti pe nu chui hi che banga chu pop hin pathin a ki sa na ra chu hi chi Vatican na to na jang holy seat ati chu tiang ta le the Catholic National July 1995 as hinting ke sei kin in pop hi Jesu tha khela panga in mi mei mei hepon ata sa chunga thugu ome pop hi Jesu hi ati hi chan ya chu amo kam changi simu he ka sopitio aban ta le books for student 405 paragraph 40 ding ham ti tam tai omin pop hi na sata chungnung le zau ma hin mi mei mei hilwa pathin tabang le pathin thalenga hi divine tabang liwai sei do cho hi choi Catholic ho kam chang ani cho ka sopiti ho amo document nga na ko na extract di bol nga ni cho he a chu ivet ti ngai le pop hin kitchen ta ake pathin sei vanui pumpin ei holding a heta thupun somla thumnan a sei chu kitchen ta historical biblical prophecy dung zuya 100% accurate nei amala sagina hasom li le ni sunga tha nei ding ati sana hichi 1260 years tina papacy supremacy pha sung chuni in dark ages iti penu chuni in hichi 42 months ki tipen hi 1260 years tina hi ai so number 1434 Ezekiel 4 verse 46 aji simai le prophecy dung zu ya hi bible ni khat chu kum khana ni simai in hichi pattern chu phatake cha prophecy interpret bolting ai le 42 months chu alha chu thathum le ke tina in thathum le ke chani khuwa 1260 se na in ai le 1 day is equal to 1 year hi ai le 1260 days equal to 1260 years tina hi hichi pha sum chu papal supremacy pha chani hichi sunga chu thanai na ni nei he tina hi chu aban la again na pathin mi te su gan theye di chu ita bangani su gan theyam bible chu simle hen Daniel bung sigi chang som ni khat som ni langa na ki chen ta na sayin bantale thupun bung som na thum chang sigi na ang cha sayin hi tia chu kavet vet le hi chi ki chun mi thi ngo to ki do na anei zen gal ki sa pe bon chaven azo su ke ye hat chunung pathin mi thing te adal zamin mi thing te chu hi chi leng pa khot a hi kum khat ham kum ni ham kum ke ham pi do hi ati cho it was all si phat sung chu 1260 years sunga chu pathin mi te ani su mang na pha chu ni bet sana Joseph Rickaby Saint the Moral Teaching of Saint Thomas volume 2 page 40-41 achang ke sayin mi pha ki that chu chon sit len ta hinai ama bang ta sanna ko na chi kilo ki that bang chu thil pha hin gamsa ki that tabang bep siwa hi amo chu gamsa hang ho sanga ti za zo hi ve ati top jing wa hi ka so pe te hi chi amo document na Catholic in ami tha dan justified abol dan thu chu e mi pha ki that ki ti chon sit a hi ti chu ahin la ta sanna ko na chi khil ti chu ta sanna ko ti chu Catholic do da lo sei nai chu Catholic daw dal ho ki that ki ti hi na gamsa ki that tabanga hin athu pi poi ti nai chu hi tia chu ni gel na lama 1260 years sunga mi him 50 million wal ni tha he documented hi cho choi ki chen ta ki musu ke Hitler sanga jong tur that tam zo Mussolini ho sanga Stalin ho sanga jong bon cha Stalin katina ho sanga jong tur that tam zon hi he hi choi thugu chungnung ki ti choi in chuteng ta le Bible prophecy in ei hilu choi hi chi a power tabang hi 1260 sunga power exercise about tabang pen hi sahim ni na pa to hom ki thuding tu ni nungai play in ball ki non ne ti nai chu he chu Bible in ching thewin lang he thimin lang hi chi lagaw du sei do sima za chu atia asim simo chu a he ho chu a thu ni no chu anu nom heta ei hilu chu ka so pete ho history repeat itself a hi banga chu hi chi power pen chu twa hi sahim ni na pa to hom ki thua hat chia an nei kit dingai hi chi pen chu ki ven do na dinga pathin tun tu nya ai hil jingoi aban tale akona ama chun nambol kidam ta ani di chu veitam tai sei ta bin hin sei si ki kating thupon mong som thum chang som ge chu simai le hi chi ai het na chi na ki lange lungthim thim ni chi sahi mo chu simhan ai chu hi chi mi hem number hi chule hi chi number chu 666 adi chu na ya sabong ma chu papacy chu 66 number nei pa in jing tal alu khu tiara kiti achun Vicaris Filidae ki in our Sunday visitor April 8 1915 kuma chu ni ki ji hi chi lu khu achun AD chuting tal hi chi lu khu pen hi AD 572 774 cha ni mano hi chi a chu ki sei chu pem ditinga le Vicaris Filidae ki in hi chi Vicaris Filidae tiara achun number 666 kiti hi kichen ta embedded hi ai
ya chu pop kiti chu sahim iti penu chu kitchen ta a correct ro chu insay ta bin ama chu number 66 anei in ya chu bible in papacy pop chu sahim ya asay chu tamta evidence imudot kilhona chu a number ong chu ama kit ya chu sahim ei moment ti chu thilo ho hamdan ki thole 200% phochin hai ta chu na abana secret seal dark sclerai ki tiong anayin ni chi dark sclerai ong chu ki chen ta 666 ki chen ta ama number embedded hikin he hi cho zo si hi available ka sei ta in ya chu ha sei thu ngai ta pon confirmation ni nga kain he sa chui ji nge abana the faith of our father page 89 1917 kuma Cardinal Gibbon ani sei na chung Catholic in mel chi na kine ye ti ichi mel chi na chui pi ham Catholic ho bung in chol du ni khu sabat khela Sunday zo ni dinga khel do now hi sa khu zo si chunga thune hi now mel chi na hi Sunday ki ti hi ke ho mel chi na hi ti chu ki chen ta phun do he chu ting ta le American Missionary Kansas City College president ani hi team puti enrich CSSR June 1905 kuma chun chona hi tin ni bole ti chu Sunday ni khui chodu ni thing a hi ti Bible a kon a hil chin them le ki paman US dollar sang khat ka pi ding hai ti chu US dollar sang khat chu ai ho Indian rupees a 90 to 1 lakh ki ka ai ka so pi ti ho ya chu Sunday ki ti hi Bible a chodu ni khu thing a hi mo mong e ti hi ne het wa namu wa le chang khat hi long hin vet sa win ki ma in dollar 100 ka pi de tu nya hi chi challenge accept a chuting ta le subuli koi mam nai lo he a video jong men YouTube la search leo chun su ke tu changya Protestant Christian ka hetion koi ma chan hi chi challenge accept ngam pon jong lo he he ya chu ka so pi te ho Sunday ni khu hi ke ho khial in ke ho thanei na hin ke ho mark a hi ke ho mail chi na hi ti chu a zo sei point ata ta hi in chu ting ta le sahi mail chi da ka sei na chung cha Sunday hong ki pat dan ho ka sei in aban ta le Sunday ni khu hi amho mail chi na hi a chu ting ta le Bible la pathin mail chi na chu chornga ni khu thing a hi dan ka sei ta in ai chu Satan ki ti hi chi church chu antichrist church a hi a chu pathinin abol bol to kilo lo chu abol ji Jesu Christian ke Jesu ka hi tia Christa chu ka he tia hi chi banga chu pop ni nyong Jesu ki ji ne sia pop ji the ki ti in antichrist a hi na phom do in chu ban ta le pathinin ka chornga ni khu thing chu ni sagi hi tia le hi chi bang chu man yang chornga ni them ki tingin ka chornga ni chu ke mail chi na Sunday ni khu ha ti ki ni hi cho tamang chu antichrist a hi na alanga phot chi na tam ta ki mo chu he ya chu ka so pi to hi ta bang thu ta hi chu thu pun bung som na thum na ai ko mu na chu ding ta le a som na mi tha ta khanin alam ka ye ti chu number hi chi het na chi na ki langin lung thim thimon sahim number to simovin lang hi chi chu mi hem number hi atis hi chi 66 nei chu mi hem number hit ama chu pop hi sei ta bin hi ya chu ka so pi te ho ki chin ta thu pun bung som la thum nan hi chi thu ta hi ei hiloi 1260 years dark ages sunga power exercise the ball up ama sa khu pamlo le Bible choi ho ani tha a modern sense kiti holoi chuting ta le Spanish Inquisition kiti holoi chuting ta le Europe gamle Italy kama Christian tam ta ni su ngan thei ji akona Europe gama koi ma cha num thei talo hi ji a chu Europe khupia kona elo continent akona mi hoi kunga ni ki tol do wa ki sel na ding mun hol wa America gam khoni mu da oi hi a chu sahim ani na pa khu America ki sei naw mi ding ha in hi chi pe na khu hi chi America to hi chi sahim masapa tuya ko na hong do pa papacy pop ang ko khoma ninu nga role in time play hon ning dan Bible ki chin ta say in Japan chu next episode na kan say ki dingai ye chun hai tan ngai ven lang pathin thu ki lo hi phade ge chai he thim de in hi chi thu ta ho hi tu nyan nol the ta lo mit mu chang ta twai gui lungai ta in Iran USA Middle East a thilungo hi distraction ei bo ye a hin la prophecy ta chu Rome le America gui lung dingai last day events are major events le role in pen play in bolding hi America le Roman Catholic Church hi chu Bible ki chen ta sei hi chu te ni het do am lo na te ding le Christian ten na sai koi lo na te diwa Satan pa hi ki chima Christian lo si Middle East lang avet sa Israel hodinga Messiah hongding atisa hobu thum nam ki tung do ding atisa hi chu Bible hil lo 7 years tribulation
rapture ki hobung gu thima kilato sik sik sung ki hom le le ding ki to why distraction mi bols a nuclear war ho missile ho chemical power chemical war ho ang ma hi le hi cho po cho armageddon gal hi ta ati sa jia hobung sunga hi ngai dan ja chom chom phang ni a mi hi asu ngol sa ai wa nga gu thima satanin hi chelang ama duha force doctrine kil na lem ho mang cha hobung tam ta pui ma tha dang gut na peni het sa gut lo hi la ama he gu thima ki chip na pai pathinin ei ko mo pi hi chu het no te te ni la pathin tu nai chi tu hi ei hi lo hi in ka so pi te ho thu ta ki ti hi ngai nup lo he thil ha sai asei pa jong ka thiem poi yan langi jong le pathin thu pa chu ai hin a sei pha ta an pha jong ki no ta in hi chi tu ta ai het thiem ma pathin thun asei pen chu imu chin mai le hi chi lagau tu sei do sima za a asunga thu ki sun cheng chin a cha nan no ma hi ati banga chu minun nom hi de tu na minun nom no hi wale hi chi tu ta ai ki sani ti win pathin thu ding dat he dingin ki bul phui ti win diabol hep na tin chang le antichrist na to na gutu sim zo sia ko na ki ven bit na lampi pathin lagau thing e ko mo jing thenin ki gut na nei tai ti we ti chu pa kai na kain tip ni win pathin dam nai pi wala next episode itiam khalen upload king cutting sahim ani na pa chung chang highlight kain mot ki ding hi che ka si chun pathin e yom pi taw han ki pa e